ulagi ya gaspa ba aki long din dagabau to ya ka city ka bakoror ka city shekin nongrom lanyau ya ka city bakadei kata ka church dogmatic lani kata ka systematic theology hangni la batailot ki nongrem theology jong ka balang jong ka jingikai kaktin ka jamublay Padapeng ki banta ki babon ki baulay oban kren hakani ka city wala sanjuri yakani da ka baong baga gospel kalong kabor ublay yakaban pan em yaw jiw ng kong yaw brick ro badi ki gentle yani ki kasi jantia ki banadong riboy bat kiway de pagkapor kamsang ina bangan jerlot ya kita ka gospel ka jamu fresh ka balong ka bor ban panim ka bor John ka gospel ka jamu fresh yang yo try bagari bagajat penreu bagi John ni ka bakinong song snong ka por bagi missionary kiwan ngitang long tang sidana namar baga census report lastang bani Adin bula penkreya ka kasnem kartas pa prapuwe badai gisnem ki bahadin bula peni ya ka census report ka bandengkong tenre ya ka por buwan poi ki missionary na rewels ka jingdon jam ki khasi jangkya kanthop banari boy kadanglong duna ya ka arlak ngot ka jingdon jam ki breu Hapleng kajat penreu kabaret kabasitro bat kabasidana. Ublay ula say kini ki breu ki jongo. Ki missionary nari Wales. Ki ban praya la kajong gadingem. Ban wan hado hangi hasora. Ban don hangto na margadon kakantonan. Hakabaki sipay hangto kila banyada. Nakabanta ka security. Jong kini ki missionary ki banangkong. Bat nang to pat kila kaya kakam, bat kila sapyang kaleng, kidong, kijaka, kihima, jongkari kasi, jantia, jongi. Yang yo tribe sumbay baki kila ben, ulo sumbay babha, berbola haplo hakakendaw ka babha. Bakal biangkan bansay kiso, kibalay po, kibanre po, bat kibasis pa sang rode. Ka gospel kablawan na pleng jongi ka dona ka kabor baka ta kabor kalau kabor ban penim yakari bani ka jan penreu jongi ka kwa bani tu ipi ka kerteng kasi jangkian de na kalian kibor jong ka sinat ki blabu ya ka kerteng nalor ki nang sesar parang aswai ka bani opan penjari ya ka kum kaway kari, bat kaway kajat bandreu. Yang oyo try bakani kakentin kabong, namar ka gospel kres kalong ka bor. Kajimot jong kani kakentin bor kalong, kadon kanya ka bor. Ban walam ki ka batumay, hagari bakajat bandreu jongi. Kenang bakapor ka na Muslim, kan kata ikilay tali ki banta. Kibaton jinga day bakal ka gospel kum ka bor jong ka jingpenim hapleng kari baka jak penreu jonge kabor ka banangkong jong ka gospel kalong baka don ka bor ban pen kelabha kadon kata ka bakyong ka transforming power kabor ban pen kela ba nadong sadong ya kajing ya kajingen batum juru na kalian kakoy kakia kakor bakor kom rode kadon ka kabor ban pan kalabha nakwa but ong ya piye ka kapor balada day bakran sa pang kajingen baro kikran sa pang kajingen kajingen ka bau prespan kadon kabor ka bala ban pan kalabha yakajing ka jonge haka gospel ka siti ka baar sikinong gorin nakalong ka basan baga dakot ka bakhanyew
Apostle Paul wang nabau ro ubadono Chris ulong ujing tau batamai hakmi ki ki barim baro kilado bakila jado bakmi ki batamai kilawan ulong bakila jan yang yo try again try jong ka gospel bakata ka gospel pan kawalam ya ka jinget ka bapula ka bapunya pen ki wei pat ki jinget bakata ka jinget kalong nado bangi dono Chris ilong ki jing tau ki batamai bagi ki barim kilado bat kilajano mano ki bala yo Chris but mano ki bala yo ya ka jing kadop ka do Chris ki don ka jing im ka bareng kat lam baru Chris nam ju khat ban pan kin mau hakadi ade baru sim kna jong ka himasora ubor sing une hatin molius ngau ya ka gospel balawan yalam badai ban kelang ka bamod ban ngai kau tra Jesu ban em ka jing em ka bakoi ka bapha hadin mula inono iki blai ki barem bati baja hadin mula inono ya kata ka jing mane blai tau hadin mula em ka jing em ka bathmai nakabapiang yaw Jesu om slam hadin mula piang yaw Jesu kita kilang ba khadarkor jong ka darbar kahimasora kilang ukni jong me ula khlat no badai hok mamne ban yo ya kekerdan ku musim jong kahimasora tenrei ko borseng namar pamame ngalapiang yaw Jesu tingi kwa yame bahaka haka dostor berkariti jong kahimasora mano ban sim ka kamsim te dei ban inono yaw Jesu te ndar balekren kila kro yaw borseng bagatang ka jing kro kalong kumi ko borseng le ayu me to swa tangban korone yame ban ay ka jing perslek kumsim to supun penapad ba bangala kentag yaw Jesu Tim dah bala pensles im ya me, batang mariakot kajing pensles im, hadim katu kajing minit seong ngalalong Kristan biang. Ani kabakung kata kajing pun kebi bat kumangi menta de bon bang ilih biang. Kau borsing wong kumi, ngala banlau no, ya ka sopti bat pan pong biang ya ka. Hendak kajing day jema baru pres sutra jema kamlon kumta. Kajutang apeng jonga berublay am bet ban pengkeng kadai bane jiunam kabor jong ka gospel kadang kabor ban pengkelabha kadato pun inono ya ka kertan sim ya ka kesim ya ka balong ruspa ban kamay na majay ban naway ni kiyaw ban balong kibreo kibanyo ya ka bulam habalay siyaw batsahan Laiwa jie ti kalanti ban kukup yaw ikapan singat yung usim kaburam yung Jesu bakadon kabor ban pengkelabha yaw usim kena ula leksyon ni kapatay dan spak dan pel sumaton kaksiar berkerupa wadan kiyeng bangma dan kalibat motor dan sot pun pong oil snaikan lewai hok yaw Jesu ula pong yaw Jesu ula em kajengim kabla pengkelabha yaw ka gospel kadang kata transforming power kabar pan ka gospel bala maplenjongi kadang kabor ban pulai loy yani kata ka liberating power kay kata ka liberating power adin bagi missionary ka wana plenjongi kila pulai loy yani nakabasiyasyon kita ki LTI left thumb impression badai yaki senang but RTI yaki kentay right thumb impression ban panpaw bangin nang ban tho habdeng kajing big bomdon kenting balapan batay ki missionary kila benda hapakilawan kila prito yani ki dakto kita nado arfuay tli ki dakto bakila yani badadin kata la pentas lagi kasi
Artali, kitan arpolay tali. Dakini ilayo noy gidakto. Bata kapang yoy ginagdakto. Kalapulay yeni nakajimbit. Jom kajing bomnang yakato bat kapuli. Hadin nang ta ki ayeni sa yakato katar. Yakataka literature. Bat ilayo yaka omtang yakiniki pros kijing to. Kana bakiway. Kila ay mo yani, yaki poetry, lamba kakasi hymnbook, kajinway yung kabalang Presbyterian, balalong daw Hugh Roberts, babala perni kakung kajing tip jama, nado kasdam katras pa niyo pao, kila pulat yani, nakatagajing sakbe, hadukat no kalong kaburang niyo, right? Anda hapakaniga gospel kawan, kini missionary kilaptor Clem Jing Shepting Clem Reid, nakabenta ka burang ka daw try, ba't nakabenta ka ng same gibakodor? Ba't nakasingwan junkie, kilalaban puwagi, nakiksort ki kray, kato ka lang kabakodor ini, habang iyawan wan manta ako makanigasnong diwan, kasnong niya ka ba kasakri ka daw try, Miss A.W. Thomas, ilalong itay ng Mark Lanti, yakajing say ka gospel, Hagani ka dong katang magagakan, kito kinang tokot kila suday balong, kiklaw baraben, kihati saw kuna, uksudvi, bakiway kiksud kikray, kim sulala bankang, missionary kung ka Miss A.W. Thomas, one barbantur sani sa daw boy, they Miss Thomas ibalawan ro hangi hadiwan, Walay po kakana gong, hakapor ba ki breo, kilalik on lantiya ka na suntor bulya, banlay sa sonidan, halanti lakadaw ya kabis Thomas badong, pek uniw mau blay put, uday blay put, pek uniw mau, umaw bagiding bagisakay, karniyeng yung tau mau lang rupot, pakajirban patlang sipaw insi, Hangni daluksoy, paduni tang banyos nam usna kakadya jingpang. Pad mano kibayo jingpang na utong mau, katon toksoy. Kitang tipa ani do toksoy yung tublay poit. Kilay pun ploy, balpati kanikati, kana simpriati, balik pun jaus nam to mau, namaruday ublay trans nam. Kami sama sa snap jay. Kapay toma, perhatian kaduai. Empat ko kaduai, umau rakeng ini tripi, ulat dia. Kabor yang ka gospel, kadang kabor pan dia iki moglay. Kadang kabor pan pelak Lord, yaro yo try. Hadukat no baka roy ka gospel, barang kibai kata, lahat ang surandar how Gisu. Pansanya akan diksud kikray, kini kisupun langer, kisupun bej, kisubo sa tangga kajingdom, ka gospel kawan kany, ban pelat ini. Namta dengan bang, ki Wells missionary, ki balawalam ini ka medical mission, lamba ki clinic, lamba ki dispensary, lamba ki hospital. Baru si kata kari kejang penel jami, Tanggon mano pabansaw hanggang tiya sangkin, kim jula yarap na nitipi. Kinod man na yarap tanda pila ay siyer, pila ay peleng, bansat peleng, ban kenya siyer, takin satare, na makisyating yung lay terut. Ikibriyo kibayap, kajing masaw, kim jula yodot so paleng. Reda kajing wan juga medical mission, laay kajing sumar, amdan jingting, so, maka kerteng kadang Gisu, kiksuit terut kemdan porsyo, katno kalong kapor kabakrang, langbang ka gospel. Aingo yung pranay. Hato kini kibor kitang ton na em. Yung mentang ilasok tenat sa tangban pen iya kita kimau kibaplang, kiding kibaplang. Am sempat slam ke Sorkar Meghalaya dekat dengan soto jemur bagi
Department of Arts and Culture, the Sena Delhi nangno. Tikilawan panlong kerpang yaitu kirkom siau yaubei, kirkom riau ruai yaubei, bakisur kun oikun yaubei, badan syakat arsnong syawaken. Tikilale ikabadai nakaleng kabor sorkar bandai declare bakiladai kita ki heritage. Kapaka jinggo jengka kelompan penek pensa ikitu ki siau yaubei, kirwai yaubei, kiken oikun yaubei. Kalom kabadai nakaleng kabor sorkar lani mano nakaleng dibor balang ada bisut nakunta. Tandai kata kajingmut ban penek pensang. Bada supenek pensak dok tang ban sia-siau yaubei, yarwai yaubei, yakan oikun yaubei. Teldawan mano na sadakar ni seris parengin saong kini kidan dai kisri kitengah. Tengah ajingmut ye pi kung ka presbytery perkasinan. Menta belabon kini ki college ki baper Free Boy College ki college kiton ko homesning anang po berkiway tena kabenta panyarat lam ni ki berujungi te la kilale ga badai pan preserve ya kita tendreng ong ka bakham dai pan kalo nalor ba penek pensak kita ki suryau bay ki jingtem yau bay kita ki jingshat yau bay ye terai thau sakiwai kilat ban tuai loi ki ki Bakita kelong pisdan not that kenja Life Skill Development Institution, Life Skill Development College. Kita ki Life Skill Development Institution kelong hikai ki samla jangi bakinang bansna kali, hikai yaki kentei banang bansu bantan, hikai yaki berujungi bakilak balek wiring, hikai yaki berujungi ki balak bansna ki komputer. Dengan dia tu pi pinang penmi su iki sakri pinsa penmi iki kenaken le kata le no muka katne ki kon sama jeng iki ngama ka dikiat ngama ka didrox unton kam su hinya kemilun ti wat kam unta kalolong ka ba hado kata le iki do kino baki breu jongi kila bantrei ban yang hala ki jongi kijan amso bandariawat iki kam banong sakri Sorka Sakri Company lani kino tray kikam balang pan pelaj lo yaki kapor kalang yang kadang sekawai te kapag kwa panong kino kapor panda baki missionary kilawan pan wow kilalap yang balang kajak benreu kabadon tang kumbahapo yaka arlak ngot terkihima pakidan hado arpo kentai teli kata tengah kepor bawan di missionary suai kata tikiladan kumalai puan lai pulai teli dan pati hima kilajano kum kahima mautab kahima madur berkiwai kapor kam sahina berjar berhangi kidan tang arpo kentai teli kihima kentu berkahima jantiar katu kebaong kari ki lai posin makat adoloi kitu gede gingmi ki blami naki rukom perkat balong politik be keren padma kamdei ka bakren ka basisa kidan betang art pokang tai tli ki himakasi ina kini pasau tuli parengo untuk no gini sinsar sin kung kahima sutna kahima soba kahima mulyang kahima nongpo Lapindo na ang sinsasi sakstang aposan tali Demantang pakima soda pelabon Dan alor ba don kihima Kibableng jengki hilapit kelet ma O kidon gijakal Lapi boy kum sepo hima mauyang Satu sa snong paryong Tekadon kajiya pom hableng kimanam baki mauyang Tenamar baki mauyang kilayapan pom Kimanam Kiong yang kata kecaka kapamarang tangkaya pam tangkaya siat tangkaya long nausun tenor kata sekitin tenang ki boper ani kan lakso punya kenduk kan lakso punya tengko tengah kuang apa ya pi
khana ki folklore ki baya thu yang ni sapang kita ki dorbar blai laki don le kim don ki persan bandon madia thu kakung ke dia thu jeng kita ki rumun swa ki yang kita hadu frateli kita ki dorbar blai batip ki kata de professor AS Lundo de wala paklat no kami record kini ki long den kun yang father sli ba ki wei ki record bat kita saw teli baro kini ki saw teli lag watang ko wei ba ki alang habneng ki tu ki lai teli ba ki alang hanne boy de kajingalang jeng kita ki nyau trap le ki nyau skum ki por borem baja Kendre kita ki long tang ki khana ki wapan bang wapan sultanat yengi pat ku mga ong kini ki khana ita ki dorbar play de ki jia hande ha ka disagree boy gen ka por kam sa ki nga bade tu ita ki jaka te la kan long sultanat ngi yo bandai stu ki jaka bang se tu de ki banda ko jia de tu kendre nga kwa bonong epi kata ka solidarity kata kajinya long sitali jong kon kasi benar demi kento benar boy kisah no satang aki folklore satang aki khana purinam puriskam ikhana tang bati bakum kita terkaji sisa kolong bana do paglawan ka gospel tidak kilate songlang kawayani katho katar kilate songlang kawayani kaktin katolik late songlang kawai ini pada ka presbytery ka banungkong ka walang hanong soya hakasnam khatras pa lepunyau badhaya kade kaladei ka dorbar play ka banungkong do ka bala banwalang yo pot rewet nari boy nari jankia na west na war nari sora bangina kitulang the first solidarity movement kadeka presbytery kabalong hanang solia hakastem khatras pa rupunyau hatu pintet noya kata punya parti kini ke sisa ka gospel kadang kabor ban pentelilang kawai ini nado malayong nado pelawan ke gospel Nadia tu yepi namar baka headquarter juga East India Company adin kataga sarkar paren kalong kumhasora tebun ba kibril dia pet sesora dia pet sesana kasala kalong ka rice bowl ka plianja jong kun kasi punar jonge kentok bat katu katne na dong ripoy di Kati balik sana kim judukam, syok tanggakam, yok tanggakam. Dari suki pan, hatin beladon ke cingkela ke di sensa lele belawan ra. Ya kan nombak nak buhati sesulong akas dem katros paknya pusau, bon pak kilewan sesulong. Badadin ke katros paknya pusau, akas dem hidin sepak punya kelawan ke klam. Kayak tram kini kiting so yang tra hari warsala. Lalu kasnam siden spa punya upan. Upa joy Reverend JJ Nikolsoy. Ulawan kain ban skut iki jakan sane. Nak kebentakakam thong ting so yang tra jawu. Hadin kata kilawan kiba nari warsala, nari war khairem, nari war sora, nari war jantia, nari long jantia. Na West Khasi Hills, na Southwest Khasi Hills, kariboy kalade ka rice bowl, ka plianja, ilewan jani, kabapula kalong, day harang katlam magating ta ka gospel, wapigi wat like de rice nong sani sariboy, himsum yale persa yang ginong way, keren nong way na magide na kiway pat igimay, pilapliang subha yang ilayawan ti kijakan, ilayawan te kiyeng disen, ilayawan rong kiyaw kihat banyak kamay kaji. Barwana tu mantangan ya pi bun mak kini kidukan harus surok, kita ini kiway pati hima diwan sene. Pipliang sopa
Pilek kemendela sumha, anjot ang no katolot kung kani. Kadang jonne em. Anjot ang no kung kani. Kimaram jongi yung lawan sa niki kemende. Ba't ka ba pulang kalong, kidan si kitang maram jongi kitang nong stone siya tayo. Ibreu kibalay atats nong. Kung kini kinang aikso, kini kinang ritlan, kini kinang aibi. Kaba pulang dakiwan sa nisidong boy, pipiang sopa mapi, kikalaki ng buhate. Akan kamu sing, ani ka presbytery, ka sinat manta, kadang kamu sing kabayar kabakdo, layasan lang manta hangi, layadon lang hangi sipara, bayo ya kamu sing sipara, desa dong riboy, mano bawan sa dong riboy, so try. Ngarong atawan sini, yang serong away masosnong, ngarong agiyeng yapan siya, yapan niya sulia, yapan magapan gumto, nasmo try suwi, at piru da so si parang, ka gospel ka daw nagagabor.